yazi noba mhlawumbe ndimo ngayiqedelelanga ivoice nomuntu ukuthi kwesiphi isibhedlela kodwa ke uma kungashala uyile esibhedlela. And then sine izaziso ke sethu uma Ngumbela usekhaya sibe ne conference yethu yango September sizawuya ePitori, I think 26 ne 27 mangaqamba. And then sibe sesibane kwinyanga ezayo asisathi ke ngo-August sesithi kwinyanga ezayo kwinyanga yomama sizawukhulisa isikhwama so kungona ke sizawuhlela sibone ukuthi date sibeka ephi. Oh yes ngicabanga ukuthi ke zingakho ezethu izaziso zanamhlanje. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu siyathandaza nje uNkulunkulu aphakamise isandla empilweni kababa Mashali. Ngiyacabanga ukuthi selikhutshwa naye lento bakafuna wenza into angayifuni. Siyabona ngoseke stress. Ya kodwa siyabonga ukuthi bazamnceda. Amen. Bazamnceda esibhedlela. Ya ezinye izinto sizithatha kancane. Uyabona xa thina abantu anamaza thina bantu abamnyama okanye thina abantu amadoda mhlambe ide kuthiwe amadoda uyalifuna uncedo but ungalifuna uncedo oluphelele ngoba xa sewuye eclinic kusho ukuthi nje uthe ehlulekile. Yes. Then izolalela lento ke ebizawuthethwa eclinic. If mhlamba athi yesibhedlela vela ndithi ungene ngeclinic lebo unge andikhona umnyango ungene ngalomnyango waseclinic. Then andiyazi ngoba ke xa sewuthe uye eclinic xa sebethe lala ngoba uyofuna uncedo oluphelele luphaya ekulaleni kwami. Uyayibona. Amen. Siyathandaza uNkulunkulu amsize ubaba. Amen. Socela ke usisigila ayinazoqhubela uhlelo kodwa engakutsho nje bazalwane isimani into yenzeke eMatatiyela. Andincome ngoba kwendawo yasekhaya kodwa kube yenye into endiyibukile nje abazalwane benza akhe nditsho nje into ebonakala i-breakfast. Sure bazalwane phela bambalwa abazalwane kodwa i-breakfast was so perfect and i-breakfast asayenza ndithi bayenza i-lunch bayenza isapha. Bekunabantu abayolala. Hayi bazalwane uNkulunkulu ubasebenzisile abazalwane banikele. I know ama-branch akhona anikele nabazalwane abanikele bekuhle bekuperfect. Into endiyibukile nje ukusebenza kaThixo. Amen. Umusa uyanaba kakhulu. Uyanaba akekho umuntu ongawuqeda, akekho umuntu ongawuvala, akekho umuntu ongawucima, akekho umuntu andiyazi ongawuthi uyawuqeda. Uqhuma uyabona ngoku abakuqumile abahlangene namhlanje. Bathi okusasuka noba kuzulu ku-2020. Uyabona xa sekuqumbuye yanaba Eastern Cape yabona ke akekho umuntu ngibonile la kuba kuzulu nje bephaya eMatatiyela ndithi ayikhaya ke uyadlula. Uyabona xa ukhomba ngathi unabisa umusa. Amen. Ngathi uthi musa qhubeka ngoba uzathi efika kwelacala lethu afike sokhonjwa phambili. Elikhumbi phambili. Hayi uNkulunkulu uyisimanga hayi nezwi isadla kwamnandi enkonzweni inkonzo was so high. Ndibukile nje ndithi abazalwane from kwindawo ezikude bayofungela umusa. Yes. Hayi kunogogo kombusisile othe mina bese ngilele ebhedini sengasaphumeli phandle kodwa namhlanje ngikhona la. Yena uyahamba nje futhi akambizima kakhulu hamba into ngezithu but hayi kabuhlungu. Uthi elami isonto belikhona beduze kwakwami kodwa bengasakhona ukusa kodwa namhlanje ngila.
Yeah. And namhlanje bebe-organize ukuthi bazongilethela isidlo. Okay. Hayi ke bazafika ndingekho. Okay. Abantu abadala bazingele bamangele ukuthi imfundiso zivelaphi ebudaleni bethu. Kwabe kubanda kufreeze bengathi khithikile ingane yabona ilele ukuthi khwakhwa xa ulele xa uhamba but bebephumile. Bazalwane makabonge uNkulunkulu ngesipho sakhe somusa esingachazeki. Hallelujah. Ba-free abantu abatsha. Kumnandi bakhululekile. Siyawubonga umusa kaNkulunkulu. Hayi. Yeah, sawucela mntana enkosi wasicela umnikele. Amen. Jesus is the King of Kings.